morojunu ahe munna no kan ka wombala iziwa kwa kata ne ziwa nyodo za ziwa bata zambe asa puri kan puri kambe ambe yemanga ziwa kuba kan kadara ke kan banyagaranke ayen sababu ebene tasure mimmi nyodo yog makana manga bake ma arzana nana wadora wasi anyabe arzana manga wale takawo mirba ninga do kana wonnobe honyo ninga do kana wonnobe kam minninga kana wonno arzana na manga awdore manga talabe don kambe ni arzana bane zakawa hebe aina qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khasi'un antul bantana ze aya bulin chama arzana be mirmu nga bankana wonna ya dale oso anaba amma wonna mirwa da wole onaba buninga nan do wodo hakika no arzana pa wonna menga ya do a go barka zambe a le nyore panna le gore panna le guriza mama nanna abaka gwango ta je onado ayire hinu arzana menga ya menga donc alebo menga ona usura seni sun wonla hoza yo gama ko hongwale ze wo gama kile ki hono ndruma wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun arzana be adowen na monna na ba makarajinawo aya legngara zana na legnga makalere su bare don ali kazano qad afraha almu'minun sara no gonu mudro kon straka usuro burab walen figa burab waleni nafsara demba kanenke mimra kusra baba kanenke azab bolen sona ana gab bolen ya mintuni kon yinna no yobo azohlu fali on ko bolen mu'minu non koni mu'minuna rawa on kon srakan no alladhina hum fi salatihim khasi'un boron gonu kon ya nobe amanga na wutam yamno yamanga wutam الخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة هما روح الصلاة إبريانو إما النكو إما النسو إبريانو إيغاكو يامنو دون إما غربا إياب دزي بنا يابن ميامبي يابن مصر با دورمبي وكا يادا من يسربان نوي أنا من النكو ياب نوي yabna nya yabna bokuna hugri ya dona cintabe mbari mi taw me yaba we ma ho mesin ngani na me yaba gaw na mesra bo angota hugri ya so adombe kebi yara usunyi ba nyanta no we usunyi ba mbone imma nganya so yabo imma nganako yabe so idam marma le ko yirawo don ibro ken kama yabna nya benda no al khushu wa tumanina imma yasu yabo iyab daso don marmarma urukuna ha sujuduna ha aho usub bilero kan hoya usuhaki kan usub gurira ki yab noro tanna usigero nyenta je bencho kutegero lencho nono dindi biya kayu don burona woni ka yada gobana nya besabe iyada me yabene am masri usuzi wo je dalena do ya mumin baba mun na je dalena do don kan sifa ba don ya me mumin baba kan sifa bayana abrire srakare manga donc bene bilanga gob yani srakare langa goben yani srakare langa goro so bro ya ho lena do me goni ngal ka ya nya sona dam munna ni banke manga nya surake manga na koke bezabe kido ni mumin ba sifa tazana nabi ayna sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytu man ya'tadu ila al-masjid fasahadu lahu bil iman kawo gwaye ten kwaya antana wusiga misir zara misir ya daje wana wusiga ten kwaya ka srabe do nyina bezabe don asraka wusu bezabe adentirka wusu mumina za don lena do so mimi jedda ya deren ko gwa sarba yama ko gwa sarba yama umar bin khattab ginawo ayna ko gwa sarba yama be kido nyina ho nungaro ko gota be ya bembe buro mininda bene yalo gwa ya abdare zuri holu mudro kon gota be ya ben tobe bim mininda beni parce mino wa zarba iba kana ye ya ma me ko gwa ya anya sofa yalo mino misro ko ayuna yalo bro mo so no nchape parce que yabe be ka ebe zuwa na bankam
anen lam min bunyaro ane be bora barema ane be dindore donc min mo bareke walladina kangun modroko hum borom mon watata mu'riduna ya konsiga kare ya kurkare ane lahwi min banno min vandare ziba kwai lahwi morojono yeddare pembe jouer quartier dare jouer o kwa ko nan ban kwa lahwi ananama tobore lawoni tobore mu'minno mbere tobore mu'minno mbere jadare mu'minno ziba ka tanire la lore na kwa lawena la lore ya no ta yoyoro no ma antolo antana le ku musique no ma ana le ku tobore ma ana le ku wozibaro no modro ko na bara ngo sarba ziba kwa juero no kwa yo ayemballa islam no mu'minno ngo mbere mbare dunia am mengore deta a wusiga aya honu ngo bawon kala gobiya na ba don sarbareza anaba juwe bareza eben be bare ebe yigwano ben bone kwata wala no ko no wono sella no ko no bi allo en sarbaro len jero daw en musique ro len cedaw ni nga dama nyenta ana wonyu asarba je len jero wora honu ngomri yibo dambo nyenta na zo kambroke honu ngomri yibo dambo nyenta na zo kambro asarba make bena ko ayo na lago wonna donc kebe ya dara ya so ma worde na bare ma qur'ani mina kanda bare na go zuraw anabon hakika no ma melen chaw o tunto kanaki to bare banne mizgro non turkama banne god ndako banne la lore ya se banne la lunu ngo diga ma banne hobbiya ka tanire seribi nyaba ma kwai kebe biburo kido jini lagun mu'minu zugo bene nono ni aleka ba ya dare ana hiyamba ba donc kurka ziba van ba jiba kwa kata ne rewo minger ziba minger fese e jiba man walladina hum lizakati fa'ilun kam gonu modro zaka ko nana kan labe nye zaka ba kam zaka kam moro jino ngo zaka karabe nabiyama ka wuskan bur madina be dora hiyamba ngonan zaka ba ma farile islam buro mais sura na do zirane muhammad sallallahu alaihi wasallam makka zaka minu bakane dindambo makare ya manga abanyawo furile so mandino mene ya ba makka ho akara hiya nabiyama usi ambore don wonna na ma fulla makka bo mumtaz makka bo anadan so sisi baba usiga don mandino ben bakane zaka ba furile mais sura na do nabiyama sallallahu alaihi wasallam an zaka mihi mamele chao zakka ningado kata na yeo aba forilabe ngobe mimbeni bako biya balla bimimbeni inma hawo kibi mangona nahe surat al-an'am no sawajnawo wa atu haqqahu yawma hasadihi kibe yegda ke gonyebo tamaruna ebe bo irizen bebe bo inabobe gonyi ningado kata na yeo gowa misr babarano obere ko gowa misr barano e kare bedda hinnibe bedda obe azaka bore hinnibudu maamelen chaw donc sura na so kazalika manana himma gonu modro ku islam non mebe hokun ya sa lara mabe tembo be mumino obe mi azaka bo ayanna maso kam gonu modro ko ne banka wonti ne saraka banki ne kikirzano ne gawre make anyenta ashabul janna go sire ne ngi tankinawo islam mangam akana nyene nyoro ko nyoro yogo me wonna na wutu banka ana kawo wutubi e bon for dora kwa wono donc ka wutubi no hindi budobi miskin no kan jiba ngoro kizena urana da wutu wana ha na dahana no kanke baya no na nyabe mba wutu jiri leka ko andensa amanga hombe kana hadla no ka ambebe andensa ana yambe ba dora be wutu banka ho ambe he ndora wutubi an dintin sini ana dama ma an ziba bi abanka hobe wado wutuba dama zimba lero ngo yo bi alo dépenser na darano ambe ba wutubi dépenser ho akakum babe ambe ba miskin no saraka ambe fi sabilillah na kwa yona agwatan taba botin ko usu akabena ibrika kara yiyar usu akabena ibrika donc abanche bo anyinye bi apo abasibi anno wala ma emungu sebe sa
wala ma terbiya ba yirgoren ki bi zirbe alhamdulillah nyoro ko yebe awakir zoharaku azoroku ebe da mai diga wakir sunna duna fi sabilillah e mai da misir kofaru mai diga miskin ningama don sakamno e kison anya ma ebe yira jingen kanke iboye kaza walladina hum lizakati fa'ilun naduna don ebroza na wasam kangonu ngudro katane ire yi zama ebe jaya nyoro ebe lokare be nyen nyoro ke ebe zibo nyoro ke be sure da noke donc broza no ya ho karenzi parce que ebe ne jerbo ko a gouvernement ebe ne digare mazzi ebe gane yen hobran likumma hin likumma hudoma ben likumma babe lafe e diga borom mi makwai donc na kwai gwa ka ne jenen bran diga boroma na nyoro ci zere donc walladina hum lizakat fa'ilun kebe na bambe inni sabala donc kantana ire usubi zunuga hubum usubi sorgom usubi bankam donc broza no yin na mumu no bala me gone katana ire aw bakubako abriye heke kare mai abraham ma heke kare kam lafi am ni sibare busum nga bore nga busuma ma lebi lafi wakir bari abriye wakir bore mai ma hobre ma taw abriye mburono hobre ma be mai zaman ma heke kare be abriye ma mai dai ba heke nyanta kan ko heke abriye wonna ma heke bore mai nabiyan ni sallallahu alaihi wasallam wonna na hisurana najnawo inna allaha la yujawiruhu al-bakhil wonna ne al-qiyamah hinnu gwaka tanire wo kangada zam wo bakura zam abraham nga heke kare mena ho go musurai boti hinnu azana ninga do kunna minena na ebe yengun na ci son figa ebe zongun na mai donc naro ayana donya a tafsir balene ni nona kwa wo gasano islani wado busoko nana kawona araka ko nana kawona siro ne biro ne dono ne hoya ne buso yana ngaka wona nana kawona wabba ikente wale mabala imana iba woziba hom mapigas ne wo pelle ne wo ma kan ne wo ebe ne dan wonina ebe ka banka ese azuho ichomanga ebe nyono ma ebe na ibanka manga ebe turka ma chawo don wana faradin tabawe arraka ko nana ka wosobe don nana baso woziba hom ka yara daw ebe manga ma ebe luma ebe nyenema ebe manga mesrba manga minno mongoma wala chedore wala dawo manga sire ma furbare ma asan no nan dina manga e dan habe nono kwayo na usu araka ka wo nono bare mintu mekiri gunno no kwayo ma wonna nyina walillahi mirasu samawati wal ard wado juno wonna zemme tarabe kambara kwayo afarsa kemene sa e kan azana mai usu zemme nono kwayo ti kuma fes anangebeta anayana bella na buti hinnu agabene ese kan arzana ma emine kambe ma asewini mindeni mangama asewini hekero kane ayen sababu amimira kusaraba ne kibima arra kabri yireo ibasa ikente heruwe ibisa ikente heruwe abore busure ma hekero kare busure ma mekiwe se ikente walema zaron no modro ku seri ba hin kawne na bambe bi alo woziba hone abambe na faraba inshallah mamere na faraba usu na faraba arra kam والذين هم لفروجهم حافظون كم بو نلوبي نلبي غايرني دون اغايرن بابي مانا اللوبي ما كلوني هيا اتافبي مانا اللوبي اللوم بابي حافظون يدوما نيغوسرا كما مرجاداني مرا كم غونغو كاتا نيريو احكه با نوبي مرا كم بوي مانا مرجاداني ممن مرجاداني aziba bene zugu zure bene na magwada ma jada izare mi islam be mi tam eno jabu dango be e ne zale na no be tamu do ngonna ne imam ba ubuso na gare rafiga na bore be ma amba gwana azaba bora mi azaba bora ma bam e ben gota gwa mingir kibi tubraba korkoro nyantano satna ha do mo ngonna na ya ne be sarakara usga ana kebewo ibi tubra kibe ba e korko dabe e hoda ko wonna yebe kuka minero ka yere manana na kwa wona ziwa mangam kebe babe e ziwa mangaba do usuna yana imam ba usiga ana kebe boro kwa wo chele jaw amma le daga ho man abala mu'mini wonna anyiban za dore zabe be za ziwa ben jadere ne jadere ke wi sona ebe mangal le ko gas ko kan lo ke manga kebe bemanga jandara paambe me muqaddamat az-zina me honinga do ko
jandarem na jidda maro boro kwa wosuna jandarem be nabiyana sallallahu alaihi wasallam an-nadharu digarebe min az-zina jandarem luwaya sura jandarem wadaluma jandarem nono kwa yo hunu kana ban wajiba na han karaji na be jamanga da pa kalerebe bene be wota kan lokum ko meni nono kwa ona jandarem na lodiga ma jandare ni awonya sura jandare ni awodandama jandare ni amanga so ho katan asarba kan turban tana leku donc ko jaban dabe nono ko yon lesa jandare balla parce que honu ngado kane ya ba haram be honu ngado kane be garane be leku haram mabe ho odro ko yona in ba haram ko ay musabbabati adhina sabru numudro ko ne be dan jandare be boro den biya nyen lesa nan da jandare balla mambe biya ka islam babe am penga do goyaro kan lannoki donc abire ho hatta antuba na sajinsa o jinsa mbone dunya sengaranno islam no ko nyanda kwa wi allo donc lanno kan goyaro ki donc yen gankula meron waron kuma donc le denwe islam ba donc azambe illa ala azwajihim a istisna'u bon bimana allah ka janawo islam no in gusra kara luma in yaro gusra kara luma in lanno no gusra kara luma ko mane a fullare may welare ni donc mbe boballa e dame zok makane loki bena nyamba be may aw ma malakat aymanuhum malano no modro donc kebe besia sun e besia sun morojo no benen lono lanno yartenu islam ba kan ceforba ke boro nyenya ban kan ko ten kwai islam ba kan ceforba ko boro ba cenya kure islam ba wo ceforba an ceforo woze an ngonya so an ballonno yaro en balla lonno en balla nen jiri loni ngado kaya be le hobe donc lobduna abba be lare len ke be ngwambe mi ba e lulen ka be tubra ro islam lo mbebe nyase be furlare ma kan tubra ba be da be tamane be arda kam amba kwa sirin to iderin to gunni ngabni donc ida be zoma ba ye kan furbere men ngake kebe ya farama so donc iba burkina governor da mara furkusi ma ida me ye usige iba ifurkusi lono odrona ba kebe na furba ebe lare ka tanira ebe furba be bo zama be halalan kan ebe lo nyumare kan ebe wobe halalan kan ebe aya dama so lo nyumare be asibi eminwo lone lo nyumare lolum ebe na si eminwo ibe arraka ma so be da mbele zon kuma kan ke banye kan furbareke usul ba mane donc islam non kwai besona misiba we fa innahum islam no yaro lanno ghayra malumin karba kanenki kibe zaluma kullu azozimai kibe zallo nyumbarema kullu nyumbarema sona kamanga ka donc ahnabo amiza bo we nono kwa wona zinuga baka nono zanoki famanibtaga wara dhalik gwa kaya kallu vamma ma ibiye ena egwayar mbabe cinta leningo wara adhalika ebelare beni be ebelonyo mbare beni na kinlekur fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul adun buraza no kwa wona jire ko ngona na centa allon nombe mumin nombe buraza no mbora jire budum ebe bora jire mde ngada be hakra ben cew usudoro makambe hayo woke donc jadare ba yang gota na yara usigan surale na duna gwa islam ber bodala larene kata gwavan lare mai kata gwavan anyene nyimbore mai kata lovam ba ma furlare ba furbare kebe boda no makido ginewo ebe boda islam ba be ajire ko ngona na dabam abre ban chapre me kibi yute gine nyami sibawe lano hode ebe lare be hode ba longe kebe ba ma ambe kido ginewo ebe ba chapre ebe murwa no figa me kebe be gine a ezarebo kido ginewo zinuga gandara donc beno dore man دمر وجنه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون حقيقه امام شافعي بجناو غاني ngado kata neire ilare be wuta kanke ebelo nyum ware be nyant e wuta kanke ebe mani be kibiya se e bolle vano banyi kan milano yono ki kido jinewo e bora jir abem boni goyara daman sarba mangama donc mani na boyben e mangay sarba mo e kama o mento e ballone ma be lo jinjene ma be yalo e be lewa ki jandai e lewa donc ki ziba bunya bay e be na yi an yor yor e ma be
ke ele ku hosi ishawa zezibe donc bene isarbe mangama mani na boybe kido jene e ga so minna no so kaza wonna na hajina wo faman taga wara azalik gwaka ya zaman sabe larabene e ya zaman sabe lollu bene iya mani bo zawo zala donc kido jene e bora jina so mana e ga so siwa bunya so ayla no bala so bora no sarbara mama so donc mani ni zemu bota le ba kay rewo awo da ziwa bunyawo awo ton zarba awo bora islam babe ajira ka dabeni amakana dogi na onaro so jire bodanne ana sarba mangama donc madina bozan so broza no kwaye donc muzino ga zanan nombi mbora jire yani mana yazar odino zikan lebe duki adama usunyi banyi be daw ebela ke jada usunyi banyi be daw ebela ke ziwa bunya bay ebena naro ye be naro yoyo naro la fe ntakane beke donc ke ihu ila fi ke mango baraso donc zalew de ni naso walladhina hum li amanatihim mu'minu sifabe borongo nungo dro hoda yala ninga do ko nana kalabe hoda yala be mbone donc nana o ba agwa menga taraguro na an lokaw an nyekaw an ziban minga donc agetamba kaw ma an gowo ba wala nisrakawo hobande mo wo hobana si kinta man konta ko murbasa ben amana ma gowo ya hoda yala kana oke na osanna o kintalle ziwonni nga banen ninga ma no nana dama wo mimi banka borozan o kwaye wa ahdihim kan lehe ninga do ka nyaso akana mi islam kibiro hon akana mi arimbi kibiro hon akana zawon nan kibiro hon nono zanoso araun yeddom ni gusra kare kanna cintamma kanna cintani ngalo ko nana kan wala be ni gusra kan mamra zarbale amana na honna abbe sahira mo na dok goyda na bura bisan lollo am famoy ben bala hon gwanni ngado kata ne ire wonna manga abala a confiance kebela gobiya ahirin yin takane beke na hoda yala kane beke donc kon kana ayara mangane am asara brana singere be ma mu'min na mok ma hewe ya ke ho manga kan wana ma aka gwana mai wala mu'min na mok ma hewe ya aka gwa na mai naruna amana na kibise ya he lare ma se ya he gwasbam ayin a emo he nda baka he gwa ban minu wo yo wo kana bombe e ya lo bizabe e be gwanyin tabe na sere na henne fiya donc e be lo mba sana halone ayina aka gosna made bena sana he donc amizan so anware zan so aka gosna made be gwanyin tanso aka gosna made donc man kalerna donc mi be zama bu ayirba dale kwayo ma se we gwa he gwasbam bena sana ha gwasbam donc be kwayo na abu hanaba gwabe hoda yala ka kebela bena mo amana ma gwaya hoda yala kanebeke ana hokan araka sana kebeyo homisina buduni ma buso yana ne ana sana kebo awesi kintamne ma esibre zibani bona dan labe ku yirbi ma ko werbe gille eben gasubeta kalere inna mukure eben gasubeta inna zalle inni hu barano amana na mumino na bare ma wonna manga donc ka amana bakane be kebe sebelle hisa kan wuso kebe nyine o ebe e baza vana figa benne manga minno wo atura wo ka wonna mbeni ebi ni nyibo ne ka wonna mbeni bare bi ye wota bo kalere ay eteni zavanta billi ini gero billi ini hoyambro ha ini koro zembro ini tarabilli ini hoyambro ha tini nyibo mbro ni ini bro alese hokam ini chirigero ni ini hokaranwo ini nyibo mbro ni ini bro se hokam nono kwa wona amana ndinga do ko na bebela ebena saka musukibe ebe amana du zarma mumino ben na bare ana santa mborora kwai na santa mboro kana muno kura kwai don mumino azugo ben na walladhina hum ala salatihim yuhafizun aya mimmi dawana ha don ya dere dinde wado ya min loba men wonnan zi ana sana ka lonno don kun lonno hubo ten kwai ayna mumino sobron gonnugo yuhafizuna yugusra kara ya temma aya dajema aya manga akare akankara be ya manga kanka kam ya men nyabe amanga na kan kabuni ngabembe don yugusra kamma ala salawatihim yaro kwai nafile bena dare ebesam ferile bena dare ebesam don yaro dare ninga do ko na lenta ma kullo no wana kan kabuni kan yimanga be beni idda atenu al awqat ya ten
basin la kan nabiya sallallahu alaihi wasallam nguziboro kwa ko nana kala nora ko na babe karanta amma ngaba no kube daraja no kube nabiya ina as-salatu fi waqtiha iyada atenno zafare ibida atenno lasare ibida atenno akabina to zafarbe honho zire binin bare bebere celle ba gona hen bulli ngabini mo yabre celle me afel oge buro celle yabre celle me kenya no modro kibne kanan kro kenya ro way celle nono kwaye ne yaba gisaramin ma ne yaba akurumin ne duniya mino ba min wusi amba wonna amba yabe ajida won bulli ngabini yabe ko wonna ajida wona hino Allahu akbar ya bille ma kuna obrika be ya dabe bengo nana kale mana de zaka haw wusu gandara ben no ko ganda gandara won jilli ko boy ben tara affaire kare ben tara ko zibo kare ben bambe biddo wusu gandara ban ko ben kwai ko gwana ro jido ana nasu be herma e be hinna nyaso bom minna ya ndara nan to ko yabri islam no ban leka horo ko Allahu akbar ba ko bobbe zan tan ho be za ko asawa na kintan kibi ya kibi kibi ya braso allebna gumman so Allahu akbar iwo busu ehen kan wonna ne ewe be katte kan na hosse hosse be wo fiya ka wonna be ni kikirzane be ebe mino kwa wo lo pes donc be wote kabanne awon gota an ko hobiya ida ya lew iya bada manga sirema ya buntu le mantana nya gonni ngado ka tanayde e gusra kada ya man kanabe brozan no woyen lesananda mumuno balla kebe yab no ay be gusra ka yab temma ini gusra kara dare temma ina dan kan zamake na dan so kam nga yasrake iyabe dongo en kanka bane chedom en kanka ambanne dongo mollo mesro kanka ka kankara mi yezure abe yere lor kanna ka kankara mi yezuri monter kanna ka kankara mi yezuri abadama yi amba ebentan ho amazara amene dongo yabe be manga ma dunama kwai walillahi masalul ala أولئك بوكو صفة بانكنان معنى هذه الصفة قول مدركون صفة بانكنان برزان هم الوارثون برنا فارسا برنا فارسا كم فارسا رمبوني بمنتو مرو جنمو أرزانا وبيا كوايا كيبه دو أنتاني رزينم أريمبي بيا كوايا وأرزانا وبيا كيبه دو أنتاني أريمبي زينم boroso in jahannama to in shetaw wannan parcel ka biyo azana an parcel ka biyo jahannama no gonu ngondro ka tanayrewo ne wusu doy hona kuma kan wusoke nutolo na ganga kanke ya gumuna mbade ma nutolo na ganga kanke bas ganda ganda kan tolo tana ganga kanke wala yahudo nasanno ko yahudo mone gonu ngodro katare wonna musa nyoma be ane momare ka bore na gumba be boroza no gilli kayu ko na wusken zu momare jawe donc boro ko ayo nyado gonu ngodro ko na isa nyoma be ben chrétien rom donc boro ko ayo wona ane dina ko na tara isa tano be dina menga ambana tara musa taro be ben menga mais ane momare ka bor tam boro na gumu ka gota ina isa hobra ma ka gota musa hobra Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam brozana ko ay wona durizana no ko ay kan gonu modro yenya man barara manam lo awzro man nabam ya lo awzro na dugumiki zane tara borona guso nyo ngawa gare donc ayema yire ma lo robotane islam ya do no baladi tana ya lo gwata wani ya dare me yema yebe la abawo gamowi bezabina murbena zan figa aslan murbena zan figa aslan bimana murbena zan figa gwakani ya dare angotan dugu mikroba me bezab murbene nono kwa woti nan kuma nin zar jahannama wo on won arzana ninga do kan tawbe gonu ngodro kon gas arzana bon pro hob sanan nama don abapa don ba zitr nyorba me wenyi nyorba e bidaye nyorba har manga katu loro manga kantu araka manga kantu be yoro nagulle hinu ko ne ahonga taw mama ko zet tongwa ko zeyen gwa nyanta ko gagara yen nyanta hinu no do kay tongwa rabe donc naro gare ton fa na rusale zara noko gom srowo donc chepro gas sewbe do arzana ka gotan ne berbe mu'min no na farsa
men biya hadisa na jinao kon takache furnya sada jahannama be ma chrétien yahuda mushriki bayan su kada jahannama be mu'min hadha fikafuka minan nar ngonna ne be remplacer donc sebno donc ibna remplacer donc azanan awonne be sesana tiya semma ibna wa azana sa iti azanan ma zalika yawmut taghabun donc ben kulle hosare kufar sare hinni donc bidene nado mu'minu nun modro ko naga so azana be arzana sanna hiya parce que wonu ga su jahannama gono ko ga su jahannama be bura jahannama sa hiya ulaika humul warisun mu'minu ko yen safa gununga na nono azana farsan no wonna azana far karomoro alladhina nono gonu ngoya yarithuna al-firdausa arzana be firdaus be donc bura na be sa ni biya nawo al-jannatul firdaus jannatul firdaus be a'ala aljanna arzana manga ana busun nukun jillibe donc bembe wa awsatul janna arzana manga biro hoya kana ta donc kibille kubo kido jinewo donc gwabam baw an arzana no ya don to an nukibini an arzana nemo don to an nukibini arzana nemaro in hiro wonyen toro kana nemam manga mangoro kwayo kun arzana nyoro serbi mi jilli donc bono jannatul firdaus no ane muhammad sallallahu alaihi wasallam koy arzana yangon na habe boti hinde me yo yangon na habe ko jannatul firdaus be donc ko biya ngon na ha go biya na to na yangon na ha sahaba ro yancib sallallahu alaihi radiyallahu anhum go men to burobe ne biya miro abe sara na kentaraji sara bana hellen ne baboro na daraji wala len bana hellen ne baboro nya kam minki len ne mamelin jaw go biya na to jannatul firdaus iye e da me yes sarwa sarwa nen kana e ben diga me do karen donc alkiyama hin non jino ha e jannatul firdaus kibiye dominna do munna do dorana do tenna do lincena do be donc jannat arzana do na do se ba mo mande o dendi dia man kwa hum kongas arzana bo bronzano non sifana zano fiha arzana no khalidun gasku yebu benente ba won gaso arzana boni nana hira wonle idkhulaha bi salamin kaga so arzana no kam menyo ki kan lafi ki donc awor men na nafsra buru ba don to figa kore buru ba don to figa donc gonu modro katana na mu'minu no wambe donc brosse fanna ngonna na jidda ayna alladhina hum bi salatihim khashi'un bonni busra kare bonni amanga yasure ayano yenyi bon wuso ya manga nata ya no kibi yine jene ya bo ahina gungiri ne jelle ni biya sarat ya dama beza ya Allah akbar jankaw kana legana denga ngobe ana manga san jembe benno tran waka braba dazara gono ko ne yadara wutu ma ne doha ana firo dambe wi allo donc na firo romro yada denza no mi aza daman jenen kana benen yirba na ba ambrama waka mi jena mun jenka yabo ana manga nata ana manga nyaso ana hiru wuta ana manga ziru munna nambe donc wi allo akane e ho genne jelle bon nana he mana amra malata walladhina hum ala salatihim yuhafizun yabet enyi bon nana yabo bajida khashi'una be amalata donc azabe e don yamma e gusra kama atenno ma adakan zama ki manga bama wotu to kan yadare ki zugron no modro ko hina sobe donc kibe dama zugron no ndro da wana habe ngubro zano ngasu jannatul firdaus ma jannatul adn bo usiya bangon pai aya bunna nabiyama sallallahu alaihi wasallam aya na duka zillan kanabe ambe aya dukan zillabe ana wusiga na mirka sahabaro andani ngakandara ayna allahumma zidna wala tanqusna allahumma zidna wala tanqusna awonna ne addawon la abake bole sarama wusiga dawon la ko nyen tan kwa wona ko ngonna yebe dina dan la kwa be wuti ba wutu onyen tan ona turkan qur'ana na mana e be wuti bi dina ya dala e wuti zafa la sadda e be dina ya dala e wuti marumada e be dina ya dala e manga ba ya dala e be arzana na dalla na kwayuna e be dona na ajabra ba nabi ya yangun na hankana o be dona ri yangun na hatan kwaya abuke ya bojawi zugira e be mikenni ha on mikenni gira zum miken gira zum zungira so benem an kembem e be nyambole hinne be manga ba no ko be misra kwa o temben kwaya bawon nyen tanna alhamdulillah gobi adaman tamase manga ya manga ma parce que be diga be yallo e be nyenta zu e be lollo e be yallo ho e be mire e sigari mire e jaadare ma e manne bare e dugu micro nu ngoto e mbam ngona ne be kubo ane bobe no hada min az-ziyada
donc wonna ibe dalana usu ibe zuro na ne be bo dintinno aha beno be nyata ala hala bola wi ala wi ado ha e jadare me e be mire ma e manoro bare ma ibe ya dan ho aslan ibe ler bawe me usu ibe tubra ba tubra sibini anebe da alhamdulillah ziba me ngabare zan o balla ebe ne tuntongo so gotene donc ene gatul bore kana dala hada kulluhu min az-ziyada ugota wayyango na ko na dawunla bake mun wake tazozo lollo donc ebe le kuri ebe mun nan darja nyare ebe les mun ngabonwe hone alle kin tab jabawe sahabaro ya gazini ne hinaba gobiana darja ku tekaw me gosene ananye abubakar siddiqi bennan kwayo donc agga mangaji annoko nabiyana sallallahu alaihi wasallam wuntum bona wana zunawe kunnibiya rabbene gwa bawo donc amanga ba abubakar siddiq ku sahabaro gungazi ne kira rasu dombe sahabaro balla ningaza ne kira nan muaz bin jabal kuma atomba monawe muaz bin jabal dore gandara nawo mi alqiyama hin nabiya sallallahu alaihi wasallam ko sahabaro ya wuti jilli atuna diga muaz ma men ya addigare nyere teka dore ni ngaro kantane an wannan dona nan yibo nun wannan dan addina min le kuma ambe me babra hen karan wonyo wala abubakar siddiq ni biya kana jinjake asa bro balla on alqiyama hinnu ko zawo ya wutin kana gilli on ko ne gobiya apapie kaw kanga so arzana obe arzana ga sore papie kaw be umar ibn khattab bin le karanna na papie darawo kanga so arzana sahabara jono ba abubakar siddiq nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq balaga nabi yana zaffatuhumul malaika malaika ro bebe mo ngabro woye malaika no malaika ro berma figa don wana kara manga kananke honyoni aguridare ne don kaya zira asiri jaw man lin chaw don domen no turiro no gobe na yamuna allahumma zidna wala tanqusna wonna ni adawon la abake wo bore wa akrimna wala tuhinna wo daw wo guridaw abake wo gurimo abake wo bagurinde wa atina don wama wala tahrimna abake ze wo mai don zemma ka bunya ba no ko kwa wo bene goni ko nan zem islam ba mam mene abrire kibem lo mangaye isa lo goreye frukusi beben zemmay ma eben daw ho mangaye ne dango beben zemmay ma ben che mangaye ne wutango beben zemmay ma be ho goreye ina dure ma huzezi ho bere zizi donc beben zemmay goni ngaro ko nan zeza ma figa wa bomba be goni ka islam ba yawo bezabe be zemmay amma ka tanire islam ne benen kanawo alhamdulillah ko doname ebena yedeno anadam manjene bene ebe ngonna watu sulu nonka ebe nguso badde ile ko ni misir barono kwa wo dan wana hare ini zungunna alhamdulillah ngonna ho kai wo kebo hosiba duniya figa antane ire ngonna na balona no islam bani kibiye ginga ho banzi anno ko naro me kido nyine e ginga ne birizi kebin ho bananso antane ire biya se e datro e sawra ba islam ba kido nyine so ebe ho ban datro ebe dinda kan ho ban kidongo honi ngado ka tane ire dinda ho bene honne protecta islam ba ko huyiri ya wuri ka do nyina gwa pam gwanni ngado ko ngona lenta ma taraburo bi donc bezaba gwanni ngado ko ngona an tarabu do ambito be bezaba gwanni ngado ko ngona ambara ma zinga ambito be donc bezaba gwanni ngado ko ngona arzana do ambito be donc bezaba gwanni ngado ko ngona quran ma zir ambito be donc bezaba goni ngado ko ngona nyudan wo kwai kan biya maro kwai wo nyoke donc bezaba islam ni ngado kibina yere ebe menen ga so hunyire na wewede donc bezabe donc benay man na kwai ana sabrama kam ze tarawna dépense ni ngado kana no ko ngonna ambe mburma zai kam malaka zirbu kam rame cibono ro kawobe donc yawra nen tembe no suba dama na yawra bay ba ginyo na ataka kwai adama gotan fis me ngonna ambe ba doraba hoka ane muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kan de biaro misro kun lekan ci no okay bumin to ko wara won nan do bumin to ko wana bolene jahannama gasurana donc ko arzana yo gaso ko beza burana beza ana zabru talla ana tata dan kanke ana nyima wuso ana feulero non kam ana nyima wuso ana ziwa manga bam ana nyima wuso ana manga su kan ziwa bunyake donc bi yem manga su beza bo kido jine wo donc mine be gaso ho gotaw haya iho nentimba donc ho wosi alors on so keribiro dombe abuke ben diga bala quran ke be do entambe e jine o burnde ba ne kanebe ki e ba hosini ke ben tarega mam mintu e ba hosini
kebini sini ene dangobe basket ne dangobe e ba hosene na kwa yo honi ro ko na ke wobe katane de be jembambe donc be ho gandara tekande sahaba ni wato no Muaz ibn Jabal wala ma Abu Zar ni gwane ngonna lono wo balla sahaba ro gama gwa akanna meni kasunni ajinte ba lekui kana kuti amanga sona gwa wosbeni mekebeye sahawro balla gwa baw asrakare kangraba donc anakui dembeni asrakare kankange ahir kuku amesin lafe amanga so donc abri nyima hosun fi akom mangona dinta yarni ngona deri ana der gora boro atemobe tafe boro na kosongo bala nono tafe kosongo no hu warmintu ibe hu yideni aya ekose anebe bundare na linchabe konna linchana benyane ana lekibu kun konoma manzil bra pori bawo de gorabe herne abu bisa anaga akusoro nolla akusoro kam margara minto be sahabro ya wara agamama nibe yana bonge yinu Abu Zarre agamene yawma nibe yana wonna ma zaninga doka adina na zira wara nana Abu Zarre ganna ka wana yenna aguren noko alkiyama hin uhud chininga doka na jenna ko yaka basbillah me boni sakare kana heru mena mangabrire hontane a chirben taw a goreben taw amanga ben hosi inna ma honinga do ko ngana da heru biaka nabiyana sallallahu alaihi wasallam qatlul mu'min aysaru min zawal ad-dunya mu'min me ya borebe gwaye saba mu'min me ya bobe donc munna ngulube ko dunya wutu be sawraba donc mu'min din tan me ya borebe donc sarba gone ka sraka munna no ma anini ba musuna ne pelero kambe abake diga me nyine be ni gwa guri zane be ba Quran ba he wombu ni ngana wa akrimna munna ne wo guri daw ran bone kimban lorm wala ma honu ngom taraguro na be tange inna ma ane bu guri daw kan tauhidiki ane bu guri daw kan munna nyibanke ane guri daw kan zibo mo ngabareke ane be darja busu alqiyamah hinnu donc wala tuhinna bake wo guri bawe wa atina gawma wala tahrimna abake zewo mai wa atarna iwo sawraba iwo nyuko kiyama hinnu iwo nyuko elono oburo tarawna elon taraburo elono wo iwo nyuko so donc tauhidi ni usunyi banni donc wonan dore wala tu'athir alaina abake gonyu ko oburo ke gonyu ko iwo tui abake go sawraba woni abake ledraba gone wo oburo iwo tui wardi anna donc hoko ba kwayo iyadda bakan wo jiba ko na bare isi woni iyadda bakan wo ki wardena emonga so donc iwo ba yada zana so hokke be kawo kwai so ko honyo kambeke donc buti hinno hokko nana ka mumino kwai yada bankanki yawra ni ngaro ko nana karamo gwa baw amanna gasra yawra no wi dinno taraburna so ya kama so hokko nana le ko nana be zirubi anabe centawe ki yada bakan le biduki bake ba waza yada bakan beke e ba hoza so alhamdulillah yada bakan beke iddo jiniwo do biya kwai wo nan biya centa zarbara bajaw eba hoza zarbram keba waza zarbram keba yawaza zarbram keba lafiza zarbram keba doreza zarbram keba yirgu sodon zarbram biya kwa wuna ziba edama igboje ye honno gwamba wona na zirgeningo abadama mbu azra yanowe abawsa usune be zirgeningo ngebe lafi ye zarbram bema ebe dam jahannama zibe doreza ya damana ba amba arakaza damana ba amba lafiza na dama a jahannama ziba bal nono mongon jinje manga aziba ma honno ko arba kaza doreza lafiza nono jinje mi bunya barema do annoko parce que allafi tawo apanga tawo asabaro tawo ahobiya tawo me ngoza bi allo donc be manga ya kara manga makana man na nono mo be mamelen chaw usum manga barawon kwa ko ile karano inshallah wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin adam mangana na wara wonna na ka cibore wonna arimbi abake manga busui abake zasui abake datrowe hosibe ne bini diga nan na bare alhal makena donc zaninga ke be nan na ban kana be don hosire wonna ina wallahi hakika no wa arimbi nan na ba ambo sulala be morojino mo min khulasatil ma hika guntaw abarkantaw ahunto amanga wonna ina wa arimbi ron nan na ba ambo no min tinin ambo bitawso bitaw mbone sulala be yireo donc adam manganya ne nyoro ko nana nana ba me wo kwa wona utu sulala no hihuza no be mane yi
aha mani him ngaso anana bare be gerbe ato min tayin taw bitaw bin adam alayhi salam adam ko nana ba anana ba don ambo taw moroji no ngo tarana burebo kwai wo kuler kana tarana buro na ngonna malaka daw ne tara buro bo kwai bece ba musade ma busahana na tikuma na kawuso bena tonto ahinya an kunya so na ba mana ba ayabe na hebuni ngawi ba tonto na ba mana kalerebe anana na bana ba adama na cinta bita gari ni banne dor ba mbuni ngawi na cinta mane dora bushi ni here ga sura lewa na bora jaw malaka ko ay won tan diga man nyibani iblis lanatullah wonna kamre kambeke donc be mangaso be de tana toma mangaso lewa na bu ajazizi bu mama o mi nyibani a hogerim wonna nan me misr ba da adam alayhi salam ba misr ba da we adama me ya ba kaga so adama mino na liko a cirono ma an utanyenta ka utanyenta arna gonyoro for kan yibe ana gadile ka wuti anyaso bas armi yireo mina shahawa do hongware za ka ga gonyi zika ya asratambe ka gazi anyaso an wutana da baske misra ben le ko jidro kana misra ben le ko kwaye an wutanyenta ana miya he an kisawo ngale man ka ko an su barkada wonna no makana hene amalaka ro cirku ne nyanta na wutanta na yara borom ka wona turka maso ko huninga ko na usgarawo amma mutanta na yara borone alikuwa nyina assalamu alaikum wa rahmatullah borojuna wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh boron da abu siganin kana wannan yana hada tahiyatuka wa tahiyatu zurriyatik eben manga yada nan na eben yin nyoroso yada nan na islam no biya ka kawo ko jaw assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akarnyenta amana wenyenta cibor forne azawe en kara jinawo misiba mo kana biki biro ho figa do amona dere manga mona mo kana biki adam na nabe yawon kana ta ganza busahana kunya boma busadu kunya bona bambi ibi yalo ngo kuler kana tarabura nabe bello ko ay wuti adam nyene nyiroma tara huto anyene nyiro wutuma tara pine taw akunda taw avanta so anno na kan ko biro ho anyiro ko ay wutina ruma ibi yalo ga kunda taw gwa pina taw gwa huto gwa taw so don gwa hu gwa kunda beni nono kan ko biro ho taw kulel lo kibe do ari biro no kwai be kwai wo don ta bo tarabo bijaw zogo biso muti zogo biso maso logo ni ngire ahere mere gwa kangara beni gwa bunya beni donc bi halu amanga so zogo beto tarabo taramanga bu bi agoni ngire azogo kosi amanga bunya aher koko donc tara kangara kuna tawsobe bo nungo boso batara ni ngata abroho bare abroho hare ma ho hare abanyidare ma ho hare anyebinyanta nono loro kwa wona bura arimbiro ma ibin ni ngayire ha kale de bonaw ibi kanta jema ngata oso baki bi hira zara bun ngata bi yokuza kana ma kan kana be ibi hir nyore donc ibi manga e ya usu barkada donc kam mini ke bi ko donc usu dala mo ta akibori nyanta karebo ibi ho nyoy do jini o usu ne bi anal min biya bo e ni boro tamun na lo no balla ثم بجاب جعلناه وان بينا نبك ليا نطفة منيه آدم أن نبتل جوابه وان بينا نبا وب منيه في قرار ودا نهيرو قرار نايرو منيه لنيكم منيه بن ترى نينتامو لو هيك غوير هيك بانيا تو كايا نينتاو كان ينيبه بنا في القرار في قرار مكين لنيغدو كاتانيرو دوماجم لمنغام هيبي ابا لوري hibi so aba vore hibi aba darbare mimma yemo so be na makki le mangane na donna centa to la ko toke ho ngare gandara wonna wonu modru ka tan ire o arimbi menga a dore do arimbi nobe a ye ho ngare ba arimbi ananda bare made wonna arimbi nanda original figa ana ba ho goriza ho barkaza dora yogu bam donc mesr ba manga no ebi allo donc mesr ba manga anyore kanka pa hatta na liko habra no ma obara numo taw ko messi menga ka gasu messi mon knaawo donc messi menga habra manga abankara zim anabem ana vitamine bon numo so donc anabem thumma wajaba khalaqana an-nutfa mani hindinga do ka gasu lobobe wambe nanda baya
alaqatan waba sinkuna ma alaqatan waba donc machira na alaqabe machirambe fa khalaqana al alaqa machira wusiga wabaya mudghatan sinkuna mudghata waba sinkuna donc ana bana tikuma me tembo na bango mon deni mon hiya mon kako na kwana watana donc alaqan manihi baz manihi bi donc busi agwatan ma donc busi na wusiga na ba masi donc busi na wusiga na ba donc alaqa sinkuna fa khalaqana al mudghata idama donc sinkuna ba kalena munna nam be wusa kala na bayaro mboni mimminga min kurugo donc be bonna mudghabo wo yaro non bo mudghabo ga yaro non bro mudghabo mori yaro non kan che yaro non kwa o kan bro mudghabo usul naro bare alhan narura alhan ninga do katani reo donc usul munga ya ziba do simu wusiga na ba do yaro kana kwa fakasawna al'idama lahma yaro odro kalamuna na bakare an sinduma an simbahu ana duma maintenant bakalere donc sinin jilli thumma baja ansha'nahu baja oyo sura wabba khalqan nanda akhara nana bam moro yono nana bam bone bunu ummi ya hew kabdora musi habe uwa malaika nyona na me ya hew abla ibn abbas jinawo donc ummi ya hew kalere be mengun nane annam man so puri somma ansha'nahu khalqan akhara be man uyo nanda be obra don le puri obra don le puri min karom buron bo nyokon kan sorom be bo yaba matare neno den chano na hinga kwai bon leka tanire andi ba manga kwai wo na ya dama be donc amar boro dama amar boro borawo amar boro zulla antula antana ze monne ho gon modro kon unna namba monne ne horo ana ba mumbu re deni mana ba dora hiya gon modro ka tanire so dora hiya ban noro amro loro ba ma fatabarakallah wonna nyodo yogo wonna barka yogo allonoma ahsanul khaliqin anna nirwo kwa woso afori dongna nabareman anna nirwo bamma ngaza mangona na helena jinawo wala gar khalaqana al insana ahsanul khaliq ahsan taqwim ari minna naba nana ninga do ka gorentaw kibiye alhamdulillah dongna na forum be ari minna ne aforum bayno ko nanro ko ayo adama ni nana bare donna donc wosan rabe tam batana mbuningana wozim nga botana be adam alayhi salam wonna minna na ba doraban bushi anta bayna hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr wonna tan yogo ba donc lam yakun shay'an mazkura donc be banya tayni centa mala na bita gerni ni centare e bi ciborin do ho anehire be jangona me wusane ba donc arimbi me wusga me ba be nyen nyoro bo ko ne tarana hakwai arimbi na bare donna bo tarabo be jaw nyen nyoro burombo mani wi sona donc busana ban dano ama wusga na ba masi ana wusga na ba donc sini ama wusga na ba yaro ni yaro wusga donc ni sinduma donc kaba ha mon nan makaram bozabne donc yoriyo summa sabila yassara thumma na kwa wucin le jaw kibe misra wa tarabuna innakum awum mun watata ba'da zalika misra wa jaw ma nanabara dana ha jaw lamayitun wallahi awagungam wannan won nabara won naba anna ari biro zemba sansan bawso gobiya nyintan dajine wo donc hobiya kana misra bano donc domin ningo agam ma dugun ninga beben yirbo ninga kurema donc dugunum ma dugun ninga kurema donc yirbo rem mana benga yirbo ne boti dugun bani zembe donc be tafsir ma benga dugun ni yirbo bani zembe donc ben tafsir ma ari biro misro baba kwayo donc on donna thumma bijaw aw ngaraw jawbe innakum aw mutata yawmal qiyamati jallahinu we tub'athun wonna ya wutu fes ana wajim wonna lew yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin domin ngado ko na rawna wusu mu fes na jene don wonna lew wonna nan la kadaha al halan ngado ko ya batara burana be amla kadaha kwai abdu yamir wa sallallahu alaihi wasallam
angonna ne malekaro ari minna nam min de malekaro no malekaro wo mini ko mani biya nyi tallo no don busi be jona yana wusiga don busi masi be jona yana wusiga don busi sinkuna mosimbi ku mosiba hakala mo na maleka nyoya ne be meya hebe ku meya he zabo biya mo na ndaw kala jinawo na ahonye gosraba mi sinna gosraba ale kabe malekaro Allah kana ma bagwa yarge ma ballo mo na leta ma kunna bayare kaleta kunna ballo mba daw don na bayarbo ma daw na ba lobo wonna minina ana ngwabe bana ngwam anabam habi yallo yirguba tawoni kam badoke kam usub banyibanke ninga da bana lara ya sana ze abaka na nyem nyumo na nyoroge ninga na lara ya sana ze abaka an yaro yire abrizere nyembo renge ninga na lara mimra bakose ayina abaka amangabre nyi ho takege nono kwayo wona lum mimbeni gwayar munga mimbeni wonna zibanna anabare ho donc be be mbotara budona we ayyam baba yana malaka na yalla karaya ashaqiyin aw sa'id yala waba min biran ta za arzana zage ma waba min biran ko zaka na gasu sawge wannan lenta ma kana loki bundinga be mba malaka ro dawo ne doggo sraba kon doggo sraba be ber kon kon to fi ko sobor be kon kore azugu sumu nga do awe be da seminto e be setaw ho e be ne gane gaso telembe ko sobor be kon kon toy mamelen chaw arimbi min biran ko sraba be atona wonna ngullu wonna secret mana go sraba na to mga zibu go sobora be gidore boy kana ba senyi boy kana ba azananyi donc bena be mimbembe usul loni ayado amanga honi ka gambe donc ebido usul bido nari ye sawabu so angonu ngomi miro ko se anamba senyoro ngo boy ka takere zawo kwa wonna lono ne annu ngo bo anan wanan ba azana nyoro annu ngo bo anan ba senyoro ge lena do bincho wonna ne adabiru ba boy kan naro baren kanawe bono no ba wonge gwa gasu zana dubi kido jini wo gasu be koyawo ko ani ngado don kalle kin tajabaw Allah kin tajabawe murojino al qadar dodobe min ko ngona na go sarabara zibu ana dodoba me secret Allah kin tajabawe koya na le kin tajabawe akan go anga subuwe boy ka usuna bankanawo boy kan naro ballo boy kan naro bayare boy kan min na dodoba moran kanawo la be gasu le budo ko ngonna min kara du bebe bebe donc yan wonna mun habala ki hin kale e lone weni e ba e bolma minni e ba tajane e ba khosos burma sizane ka ngonna mbeni e min ko ay wosa idawo ngonna ya do ho ninga do ka gana bebe ma pirfu darebe la anana mabe malakara wala kadare famar raziq yala ka butara burna be la ahoyenge abi ahoyire ayi adla kaza be abi adla kaza doggo sarana ma hinni bidu hinni ban ngado bande be miya he ni miya be hanwe be wobe donc doggo sarana ma hinni bidu wazan tara burnawo ko adla kaza ne gwaba da mana ban waza sa ko waza so gwaba da mana ba hoza sa donc secret be ngonna kana lokki biro ngonna kana aminno ki biro ho ana ba alono nuwo kebe bore jine wo ebe waza ba be min ya da bakanke en waza be wi minna do mai usuna kebra be ko hare kiye kan murni ngama ma kiye kan yesi zandi ngama kan waza bana na wuta na gebela kiye kan yesi zandi ngama don kan ya bana on ro wuta na gebela kida ina usibi ni nyana no bankanke abada mana debel la fiya ko mane mimra ko sraba zaro on ro sarebe don ya ba haram kan woke wonna do ro no abake wuti e kan yesroma nyesro no mudro kunna karebe adaka izozo kallo yibe kido yine zemsere bakan shaytan oke allo bare zemsere bakan shaytan oke shaytan on nu mudru so haya ko ngona mi brawa ko se ne don shema ka ba so buro da man adaka kuna no rakare bo ma buro da man ho nyo ta da bran ne la kare bo donc kibe da so yi buro adaman nyin taw nyisi ataw inna ma hone mun na ba haram kan woke islam ke abake bay wal ajal malakara wala karan wannan haso gidan wa adora me ya jinta ba bakaro amma sirwa ba adora bakaro dora kuti ni mun de ne bin gare mun dora de ne bin gare dora gusini kibi gusire ko don kare bana bantara burnawo ne be gosra daw hasuba da mana dala hasuba da mana bole honna nina gosra bare donc ebe me ya hero hinibu
abadan la abon la dinte biya ka wonna nyina wo meya ka tanira domna ku fasibra dan la ler nentini fasibra bon le so donc ler nentin zagi mamelin chow islam aga bala